Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC haga ar pakundai terik nawing arja ar pusau kalayo pan Pyniasoh ya kisan spa ngur kinong yalam bar kinong train na kisang sa partai beper kentuk ya NPP VPP bat UDP haga jingi lang UMLA dan buram upa Roni Vilengdo Vice President MDC upa PNCM ka Deborah Marak Working President berpelong ha Kongres Bahwan Shillong kinang kambat kiwi de ha bai kren ha nagasni nagaliang upa Roni Vilengdo UMLA kaseng ulapun pau kajing kremen bagi dikot ki bawon pai kindon kajing ijngai ka basai bar jing mut jing perkat ban penklan ya kaseng daki lakmut kibrio bilang kita nok mesin je Seng Kongres daki lakmut lapet lain somot kat mele ikat ni pilaiwan nanti mau pilai rekat pilaiwan dan melebu ini semua kata boleh sibuk ini terisito nonton klaim nama ladang ni penklan yang kita seng kenma ni penklannya lagi ni penklannya ajing syai ya kilawai kita tenjung kita tengi mata Ile kumno, nirai kumno. Juga penong bolong kwi jela, coba try dulu laklanong way, laklarin pai dulu. Ini semua ketika Seng Kongres kepala bo yang ini, District Council, ketika Seng Kongres kepada jela lajong ini, ketika Seng Kongres kepada reservation quota, kita terter bagi kunjungi tidak bani yang boleh dan kiu syakmat. Maka akari India dalam ganjingnya dah dijalan berbagai posisi. Maka boleh sibuk, ngai sesuatu kila romanta, nenek sendan, nenek nenek. Mah, dengan lada ngai nenek ngai musim ya pi, mereka kali. Kakam ko bagaimana? Nos nyang sibuk seperti ini. Ijing terwak bersyukur. Mendalai telu kiksiu masih subret. Nama kuburam, apa isat isat. Pyniasoh Naki di bakam koridor kami sepak pergi. Nomor kumbangi om. Kalau dia korban lain, bagi bisa mau hotel. Nanti pun dikata berapa. Nanti korban lain rumah. Ikatan ni sepak ni kau memang orang ini suci rumah. Jadi ini suci. Mau ngerti hari. What legacy? Legacy kebunuh ni yang kilawai potensi. Kalau syarne, kalau kini ni, ini mama ini lah sesuatu lain. Sesuatu kita, sukuman berkirim dari parti, dengan sukuman kita tak mengi kita terlibat. Mungkin kita baru kau kipet, narawan mana ini program step, step. Kita kiriu berburam, kiriu crowd, kiriu Warnam kuslai baroni pimna marway ni daki poaja daki lak ni dan berpikir Seng Kongres. So kita nak tak terkuat pun so kau kita tak kita pun review terap kita mengenai. Boleh sebut just a few words for Madam Deborah because she's not very conversant in democracy. Just a few words, Madam. We have our Chief Whip, right? Chief Whip, Roni. We have leaders from Congress Party. I will not name them. I would like to save my time. Leaders from different parties. Very outset, I would like to welcome you all. I was learned you all are coming from different parties. I welcome you to the Congress Party, the oldest, one of the biggest party in the country. Now, I'm sure with your joining to the Congress Party, we'll be able to work harder. We all know for some time, Congress was in depression. Now we can work together to galvanize and revitalize the party in future. As we all know, our MDC election is approaching very
near. So we have to